political solution ama laktriba fawba buffer zone ikai khumnagadabani ITLF tongan pelega ki wafam na thainaba hill area committee gi thorang yaba ngamloi kuki inpi Manipur Indian Constitution ki article 239A gi makha da kuki singi oiba legislature ya union territory ama semgadabani haina kuki miyam gi apam wafam na thaiduna puba yanaba hill area committee HAC na singi district singi member kungamari ne saba administrative committee amomom semna bore yaba ngamloi haina kuki inpi Manipuri kimna phongdorgai Kuki inpi Manipur na thador pacherol amada kuki miyam na legislature yawo union territory ama semduna matam supagi oiba political solution ama puraktuna ing tapa purakna ba akan ba khongjang sangsinduna lagli sairak asta singi district sing da temporary oina member kunmari laiba administrative committee amomom ligna pa sahi asige March taraga nithoi da hill area committee ISAC na lauki wore padu kuki miyam gi political aspiration asibu na thaiduna puna ba hotnabani hairi Serol asina makata raduna Autonomous District Council ADC Act asigumba Administrative Committee sembagi provision amata yaude thaurang asima Constitution ki Article 371C na Manipur gi singi district singda tribal gi autonomy protection piriba asigi mayoktani ADC na hen sakti pina ba leiriba ADC Act asi amendment tawbina ba taksin basu leiribani maram asina hana leijeriba logi wangmada marki oiba ad hoc arrangement amada paikhat payarwa SAC gi thaurang asin tribal community gi political aspiration asi phanghanba ngamloi haina su phangdoraklei Constitution ki Article 239 ki makha da kuki miyam ki oiba legislature yawo union territory ama semgadabani haina demand asina ahongba leiroi haina su kuki inpi Manipur gi serol asina makha ta na phangdoraklei political solution ama puraktreba phabu kuki ama sung mitai community ani ge marakta leiriba buffer zone asi community ani magni kai khumnagadabani amade mitai na Surasanpur district sangnak pata athing ba adumak leigani haina indigenous tribal leaders forum ITLF na phangdoraklei ITLF na thador paserol amada mathaki wafam asi thambak loina na sahi asi gi February taraga nithoi da forum asi gi nifam na lauki ba resolution number 3 gi wafam ningsing na duna ware badu makhata na mitai amasung kuki community ani ge marakta pamda ba thodok thok tanabani maram asina mari leinaba singna buffer zone demarcation asib ikai khumna kadabani hairi serol asina makhata raduna hai sahi asigi me hum da Surasanpur gi world of remembrance ta Yan singlem na separation day thorom pangthokani kumja 2023 gi me ahum da thorakiba conflict asta laikidraba martyrs singi bafam de kai khumna tuna thorom asi pangthokadabani hairiba thorom asida community na unity amadi solidarity utna punna saruk yaminna basu appeal torokli thorom asi pangthokna bagi fund drive to bagi thabuk ITLF women wing na tawgadabani maram asna selgi mateng GP number da hapira go hairi loina political settlement amala kyu forward free movement leiroi haina su ITLF na hairi ipuroi bana lebak ngakpa satkri ngai pikliba isa ani di ngakpina bakana su leiram jabinita isa ani da mama ibu nungsi hairga tumkhibadagi amuk hanna kaurak khidre kaurabasu khumla khidre mama isa sing hinghauraga mapa ai siram labadi pen gadabani oinam mangal ngamga Tronglaobi bom etek topik liba masa ani kaina krabi oinam ong bibinita na mahaki mapuroi ba defense poster laiduna lebak ngak pasat kringai mahaki masa sing budi ngak pisin bina kana su leiram je haina pen da phungduk ladana masa ani ga sumbo wel phangdribu phawba mahagi thauna haloi haina phungdurbi leibak thiba thawdok ada soktuna ras mediste de leng duna leiribo oinam ong bibinita pause sida high security force na ngak pisin biri khan na yumda masa singaloi na tum linga je tam thiraba thawdok asi thokibani security na ngak leba mafam phawba misam sirba sina di central forcing asi deploy tawduna leibagi wahan tok leitre makoi leiramdrabadi mama oibi sing na masa sing bo hing tumda makai sangduna ngak selamgani kuki kulai paiba sing na misam miyam dalanda duna mihathi na halaba phawba dalengak na tumina leisinba pen de karama matamda lamna masita tangdu leitana leiba ngam gadari bana mahaki pikliba masa ani hatke ba asiki matang da ngasi phawbo mihat pasingi matak matik saba serak pida ba asimak leibak thibani haina binitana pen da ba phongdoki mahak na hai isa ani do mama nungsi haina tungkhibadagi amuk hanna kaurak khidre kauroba sukhum khidre haire duna leibaki damakta thawai kat kraba isa ani gi damakta miyam na leblak warep na mahaki chu aroiba warep oigani haiki amorom da ikhoi gi pawmine Tronglaobi thodok thofam da satuna leibak thiba thodok nanglaba imung manunga unaruba da laikidra pikliba angang ani edugi apokpo oinam mangal ngambana karigumba aina yumda nganna thoklaktuna
इचासिंग अदुबु आइना कोंदुना लेरमलबदि इचासिंग हिंहौरगा आइना सिरमलबदि पेनगदबनि हाइना फोंदोरकी महाकना मसा बीएसएफ की हविलदार अम ओइना हौजिक बिहार की किशनगंज पोस्टिंग तादुना लेबनि माकचासिंग लैखिदबा अमदि महाकी नुपी सोखिबगी पाव असि नुमित अदुगी अहिंग पुंग अमगा मिनट मरिदा फंकी पाव हेक फंगबगा युमदा थोकनबा होनाकी अदुबु फ्लाइट टिकेट अमता फंगदबदगी ट्रेन द गुवाहाटी फावबा लागलबा मतुंग द फ्लाइट मणिपुर यौरकिबनि महाकी इमुंग मनुंग थोकलिबा अवाबासिगिदमक्ता मियामना इहौ अमदि खोंजेंसिंग सेंक्शनबिबा अपेनबा पोक्सै ट्रोंगलाउबीगी मियाम पुन्ना वरेब लमुनुना वफम कया अमा चीफ मिनिस्टर थमकिबा लैख्रे अदुबु लैबक्तिबदि नुमित मंगानी हेलबा फावबा लैंगाकी मैकैदगी तमथिबा थमकिबा वफमसिंग थबक्तो ओंथोकपिद्रि महाकी मसा हटकिबा अमदि नुपीबु सोखनकिबा थौदोक्ता चेनबसिंग फारगा पुथोक्त्रिबा फावबा अपेनबु ओइरोय हाइना सुमहांगना फोंदोकी लैखिद्रबा अंगांग अनिसिगी मबुबोक अमदि मबाबोकना फोंदोरकपदा मसु अरिगी नुंगसिरबा मतमदा असिगुम्बा थौदोक अमदा लैखिदबा असि थमोय असि पुबा ngamde मसिगुम्बा थौदोक असि अमु हन्ना थोखनिंगदे अहल ओइरबा मखोइना मसुसिंग बुनुंगसिना कोलगा लैगदबा मतम असि असिगुम्बा थौदोक असि करिगी थोखलिबनो मंगुम्बा थौदोक असिना अमु हन्ना अतोप इमुंगदा थोक्तबु ओइसनु मसु अनि हाटपदा चेनबा मियोइसिंग फादुना दंदी पीद्रिबा फावबा तुमिन्ना लैथोकलोय लैबाक मियामदा समिनादुना जस्टिस फंगनबा होटनामिनसी हाइना फोंदोरकी पनबयाबदि थौदोक थोकलिबा मफम अदुगी हेक मनिंगलोमदा खरा चटलगा निपाल सुबा सीआरपीएफ बटालियन पी गोलमैन एरिया अमसुंग अनिसुबा जक्ली कंपनी ट्रोंगलाउबी मनिंग एरियादा लैरिबनी मसिदगी खरा चटलगा कुकी खुल लैबनी उख्रुलदा बीएसएफ जवान अमा लैखिदबगी थौदोक तृणमूल कांग्रेस की लुचिंगबा अभिषेक बैनर्जीना बीजेपी दा चैरख्रे तृणमूल कांग्रेस की लुचिंगबा अभिषेक बैनर्जीना उख्रुल डिस्ट्रिक्ट लिटान पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा मोंको चेपू द था सिगी तरादा वेस्ट बेंगल दगी सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की जवान अमा हातखिबा थौदोक असि बीजेपी गवर्नमेंट असिना मणिपुर थोकलिबा इथनिक बैलेंसिंग असि निंगथिना लाक्सिनबा ngamdabadagi थोकलिबनी हाइना अकनबा मोंगदा चैरकली उख्रुल डिस्ट्रिक्ट की मोंको चेपू खुल मनाक्ता वेस्ट बेंगल की मालदा बागजान खुंगंगदगी मिथुन मंडल दा कौबा बीएसएफ जवान असिना पेट्रोलिंग तौरिंगैदा मिलिटेंट मसे नोंमै कामनबगी थौदोक्ता हाइदोरकपा मरुना पानबदगी रिम्स हॉस्पिटल दा पुखतुना लाइकनरबा मतुंगदा लैखिदबनी थौदो असिगा मरी लैनना वेस्ट बेंगल की डायमंड हार्बर की एमपी अमसुंग तृणमूल कांग्रेस की नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जीना सोशल मीडिया दा थागतपा पोस्ट अमदा थौना फरबा वेस्ट बेंगल मंडलदगी बीएसएफ जवान अमले मिलिटेंट सिंगना कापद लैखिद्रे बेंगल दा पोरिबोटोन की मतंगदा लेक्चर पीरिबसिंगना मणिपुर दा हाना लेक्चर पीरुचो हाइना फोंदोकली मांगना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमसुंग होम मिनिस्टर अमित शाह दा मणिपुर की थोकलिबा इथनिक क्राइसिस असि मिराइदुना थमलगा वेस्ट बेंगल की इलेक्शन कैंपेन दा पार्टी सिंग तौदुना हक्चिना लौदुना लैरी हाइना मराल सिंग सिरदुना मखोइ पुमनमक असिना बेंगल दा मालेम पुंबगी वारी सिंग उसिंदुना कैंपेन चथरी अदुगा चही अहुम हेना इरांग थोक्तुना अवाबा मायोकनरिबा मणिपुर स्टेट असिददी मिनिट अमा फावबा काइथोक्तुना चटपा ngamdana लैरी लोइनना मणिपुर थोकलिबा इरांग असिगी तुंग कोइबा सोल्यूशन पुरकपा ngamdana लैरी हाइना मराल सिरी मणिपुर की इरांग असिना मरम ओइरगा कुकी अमसुंग मैतै कम्युनिटी सिंगी मियोय चहुम हेना सिख्रे मियोय लिसिंग कया डिस्प्लेस पर्सन अमसुंग असो अपन ओइदुना लैरी अभिषेक बैनर्जीना मखा तारदुना हाई बीजेपी की लुचिंगबा सिंगना बेंगल दा अहोंगबा अमा पुरकनबा सेंद्रिङै मांगदौना मणिपुर मियामना थेंगनरिबा अवाबा अमसुंग खुदोंग चादबसिंग असि कोखनबा होनबा चुम्मी हाइना सुमांगना फोंदोरगली पनबयाई था सिगी कुनगा हुमदोय अमसुंग कुनगा मापन दा वेस्ट बेंगल लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल मांगदौना मणिपुर मियामना थेंगनरिबा अवाबा अमसुंग खुदोंग चादबसिंग असि कोनबा होनबा चुम्मी हाइना सुमांगना फोंदोरगली पनबयाई था सिगी कुनगा हुमदोय अमसुंग कुनगा मापन दा वेस्ट बेंगल लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल तांकक अनिरक थोंगना पांगथोकदरिबा असिदा रूलिंग तृणमूल कांग्रेस अमसुंग अपोजिशन बीजेपी अनिना अकनबा मोंगदा इलेक्शन कैंपेन सिंग स्टेट असिगी मफमसिंगदा पाक थोक्तुना लाकली WCKCSOS उख्रुलना NH202 दा फ्री मूवमेंट लेहनगनी हाइबा वफम हंदोख्रे उख्रुल डिस्ट्रिक्ट की वुहोंग एरिया दा मतम सांगना तांगखुल CSO सिंगना नेशनल हाईवे सिंग दा ब्लॉकेज चथरिबा असिना मरम ओइरगा कुकी CSO वर्किंग कमिटी WCKCSOS उख्रुलना हाईवे असिदा फ्री मूवमेंट लेहलगनी हाइना पीखिबा थाजबा सिंग अदु खुदक्तगी हंदोकले हाइना कमिटी असिना थादोरकपा चेरोल अमना फोंदोरकली हाईवे असिदा तांगखुल नुपीसिंगना सेलेक्टिव इकोनॉमी रेस्ट्रिक्शन थमदुना कुकी ताबा खुलसिंगदा पुगदबा चिंजाकी पोथोक अमसुंग अतै इसेंशियल आइटम्सिंग थिंगदुना थमलिबा असिना मरम ओइरगा कुकी खुंजासिंगदा यामना चावना खुदोंग चादबसिंग मायोकनहली हारी कमिटी असिना हारिबा हाईवे असिदा फ्री मूवमेंट लेहनगनी हाइना यामना थमोय सेंगना जस्टिस अमसुंग ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल सिंगा लोइनना लाउथोखिबनी तांगखुल नुपीसिंगना
Highway asida thamliba asigi April 8 ta handoknaba ultimatum pikibani adubu hojik fawba karimata thausadana leiri maram asina Kuki CSO singi volunteer singna ngasidagi hauduna National Highway 202 da tholakpa fafatagi daita sing puroi hairi committee asina Ukrul district ta nauna balance thoktuna district asigi thawai khulda civilian ani hatkiba mongko chepu da khunja ahum aso apanangan kiba amasung BSF jawan ama sian kibagi thogdok sing marik chumna hawrakum phongdongna bagi damak ningthina investigation chathanaba mari leinaba government ka authority sing da so appeal tawrakli